Ne bih da se bespravno proširujem po internetu, ali minula nedelja tako je krcata da ne znam odakle bih počeo. Pošto je ličnim dolaskom obodrio TV stvaralaštvo, selo gori, Boris Tadić je dao predsjednički obol filmu Montevideo Bog te video. Visoki pokrovitelj pokazao je fudbalsko znanje o kakvom su prethodni srpski vladari mogli samo da sanjaju. Ono što je za Tita bio lov i za Koštunicu crkva, za Tadića je sport. Besedio je o zadržavanju daha, stajnoj nozi. Ako se pojavi na farmi i lično izrovaši kokoške i usiri čabricu mleka, pokazat će da su mu svi mediji i sve ljudske nastambe jednako drage. Prve lepe dane iskoristio je da skokne do Istre. Sa domaćinom Ivom provozao se brodicom Hrvatske mornarice do Opatije. Tu su, šetajući sunčanom i mirisnom obalom Franje Josifa, predsjednici pomislili da bi neka riva mogla jednom poneti i njihova imena. Razdragani plovidbom, mediteranskim rastinjem i lepotom lokalnog življa, shvatili su besmisao međusobnih optužbi za genocid. Na radiju sam čuo da su u jednakim crnim modelima kao braća Bluz pardonirali 3 mlade građanke Riječke županije. Ove su se iznenađeno kikotale, palo je predstavljanje kao na slavi u Sakulama. Ja sam Boris. Za to vreme je žirafa putovala ka Jagodini gde će provesti ostatak života. Gospodin Palma je bio najavio veliki kumovski natjecaj. Ja već napravio listu predloga kad čitam da je pripadnica prijateljske afričke faune dobio ime Jovanča, što će reći da je žirafa muška, mada Jovanča zašto da ne bude i žensko ime? Jovano? Jovanče. Sudba joj je do duše suprotna Jovančinoj, jer je Nušićev junak obišao svet i vratio se kući, a žirafa je protiv svoje volje napustila zavičaj da se više nikad u njega ne vrati. Bez posla su ko svojom voljom, a ko voljom nadređenog starešine ostali guverner i pomoćnica gradonačelnika Beograda. Ali moj heroj je Bojan Pudar svojom je voljom ostao bez posla, dao ostavku i odmah prešao na drugi posao koji mu, kako sam kaže, više odgovara. Bio je zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine, a sada je savjetnik generalnog sekretara Narodne skupštine. Neće više da zamenjuje, hoće da savjetuje. Kad mu i to dozlogradi, može da bude pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine. Što nema više ovakvih ustanova gde bi zaposleni odgovorno birali mesta na kojima mogu najviše da doprinesu. Da, izveštaj revizora o ministarskom rasipništvu beše razgnevio temperamentnog i svojeglavog premijera i malo je falilo da ih sve posmenjuje, ali se ispostavilo da nema krivične gonitbe nego samo prekršajne, tako da je seča domaćih knezova izostala. Dvoje bivših poslanika G17 plus traže odštetu od po 200.000 evra za izneverene nade mladosti. Ostali su bez poslaničkih mandata, na što su unapred bili pristali potpisujući blanko ostavke. Ne znam da li su se poput radikala i u crkvi zaklinjali na vernost i pokoravanje partiji. Dok ministar prosvete Obradović od Presa, koji je pisao o njegovoj kubanskoj ekspediciji, traži svega 15 miliona dinara. Nakon Canetovog obraćanja uživo Medojeviću i TV gledaocima B92 više ne znam ko je koga sve tužio. Medojević 92 i Crnogorsku TV IN, Jugoslav Medojevića, Cane Medojevića. Idite svi u Opatiju i napravite van sudsko poravnanje. Da, tek sad sam razabrao da je gospodin Vukotić iz Novosti bio konsultant, posrednik u prodaji tog lista. Savete nije davao baš pro bono, ne znam ko će tu sve koga da tuži i da raskrinka, ali sam se presekao kad sam na ekrančiću moga Acer netbooka ugledao naslov i Biblija optužuje Vukotića. Ovo baš ode predaleko, pomislio sam, a ono Bilbija Đuro optužuje Vukotića. U Pravoj Rasadničkoj i Goranskoj pomami građani Beograda razgrabili su besplatne sadnice deljene povodom Svetskog dana šuma. Na taj način skinuli su crninu za posečenim platanima, sve to groblje, ali je i kolevka. Daimler tvrdi da je radi podmazivanja prodaje podmićivao levo i desno, pa i po meridijanima koji prolaze kroz Srbiju, ali naša vlada odavno je izgustirala Mercedese i zbog ove optužbe još se manje štreca nego zbog revizorskog izveštaja, čija je sudbina da redovno zastareva, vidi revizori Kornjača na sajtu Peščanika. Šta je još bilo? Iako je u finansijskim nedaćama Grčka jednako zagorčava život našoj makedonskoj braći. Nudi velikodušno da se država zove Severna Makedonija, čime sebe opet stavlja u samo srce stvari. Izgleda da mračna blizina bankrotstva ne umanjuje rodoljublje, naprotiv, mi smo živi dokaz. Latiničnog zuluma nam je preko glave, uskoro ćemo umjesto mrskog www da kao naši stari ili kao glas i politika pišemo nju.